Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. This what crumb sounds like. Badan hati berbahador ke ikan ni bawan jaya kejai penderung ni kas namru kaya utkan panang ni isni lah diwat ya kadau kajing kelikan bi balai bala budak tak berdai kendiat diberi ublay kupta kadon kampanye nek kan kampanye peni ngawan hang ni banyak air yang lakum uklawai kari kasap kum karenti tin ngan kiet kum kenam ngan kiet ya kijing musni bari ya kahok ngan pertajam yang ni stur kariti aku cai tersyacungi shanungin syam nyapi gileran bantong nyapi namar ngilas nguten nak yaki rompong sisni Manruan nduk banget dangret ti kalong dangret lam kajiwa jangan kalong kum banga syuai melan kum kajing semut tanak ndrai apa mentapat kimi kum gini kisyu ti ngayo kin manusia benta menpen iya kasap bangan hikai ruainga di kesap kepa kerpang kumplek ruainga napleng kani kesap ruainga ngadon ro kesaban dro ngandra kubor iki para don sam kejala ba kinde ban penduk ya ka sab ke ba kepang boleh buat lagi respon pi ba kajing temu kajong ngahi hadin bangala depan perform ya kenika final jong kami clear superstar season 4 ladang ajop ladang arem ru ngadon hi kajing temu ya kapangan trimons ngok ha nak kebenta kis nak kebenta sap tum ki kena lani jong kiri don sap jong kadong kathang kami clear superstar season 4 ngin penlong no haka arpau trek Desember hapo nihu naduk kapor khatwai baji step tiada kan ni pak kum kawi ka khubor syakituki nong simbenta ki contestant ki nong wai bat ki nong shat ba kin le bha kin tresitom nak benta ka grand finale te ki kin turu nak benta ki nong kersan jong ki contestant ki basimbenta kan ki Meghalaya Superstar season 4 ikin tu ya bro ki nong kersan nak benta ki tu contestant kin wan lang kat kosgi ban sakhi ya lagi jong ki nong kersian ki jong pi haga ni ka final kaman salong haka arpau tarik Desember ti haka juk poru ngi ai khubleiru nak benta kitu ki rong ba ki ru simet ki ba lano senyang nak benta ke program jengi kumjuru ya ki company ki ba lano senyang lem nak benta kani ka Meghalaya Superstar ti hajuk kepor pedang buromru nak benta ki invitees ki bang lakhot kerpang bakin dan haga arpau tarik kasngi tengi ni pedang burom yaki bakin dan mengkat haga ni kasngi kani kepor pentip sepi ki nongwai bakin nong syan tisa ngla di ban pelong ya ke program kaba ngin syak tengan dan ngin syang kelan mangwar hanai dailing ba ka jing don jangan ka program ko jengi kaba kan salong arpau tarik ngim sim layo lat ban pelong ya kan program nak benta ka baha kamiat jong ki kena samla dan sap syat ruai po jalan Meghalaya kani kalau ngijing kentu syangi bab yai uplem hadin beng adep ya kan Meghalaya Superstar season 4
te ngin saya dak wei kelenti kenang ba ngin ya keren mak sokar nak benta kabha kamiat jongki kun samla jongi jong jelam khalia brak wei kublesibu